Yamo akwa ba biemra Adom TV Badwam dwumadie so ye da Awurade ase so de ye ehyaase adwoada no ade abepemenne ya woyi a ye nyina ye wonkwa e wa ahoden so woda sori na akwa ne nyina ye adwuma bibia nsi ye a akase Awurade medase se nenso ode afemme ti ye da Awurade ase ma okra na onipedua a watumi asori akeka wo ho ehwa Adom TV mene incoming Bismarck akwasinsia boatin power to the people ni jina ha memo akwa ba e bibia boko you ho finish ha enye bete na so Awurade Adom ye wa hode ye baba be ye sa na se na ahwefo wo mre e de mind ye ntimi so disappoint wo so also no de ne din na so de free nim to so de ne din ye adwuma ma so free wo na be so pensimenti asa no sa no pese wi ma sha se ye kakra enti pacho so tu hofo we won hia Ghana ma tu afutu so tu hofo se baby a bosom no ye wura no June July no ko no ya na se efefe na no so ne ye kan dia besie e se ya na kusukuku nom ne ade enenemu sa to bia hwe no ye sa ayi so February na 10 ne da ho tina ya na February nkura ni nyina no ya na this time you very careful teach you maburo no mo be makwan abafie woni na ho sa go back to school enkafie o ba ka chon se mesa ko school sa emetena fie nesa obeti woni because the way weather na tie ne de odi agura be fa emusu onwunu pa na se no na ye ken unso ba ko bu onu mfama na efa eye ho but we ni de enye mfama gidi na efa awo na kasemu na ebodi wura sa to bia hwe no hu ye mema no nso mo ka ho wonto zifu no mu ye hwe na bia tete hwa no watum bia wan hyeda wotum anu ano no bia na uni case ati ase woni na condoms wo bowura pharmacy shop bia so to condom ne bo kra da fam ya me se me die se me de be ma boys obi ofie o se am chichama wo kwabra ne so target obi no ehwe ma ne nse emfa mo wani amo hu nti enti no apa ene de betwa mu futu e de ma ye nyina ye ho awarefo nyina obi a me kai se ayi covid no se covid ne ba hu se after covid na awo ba ye pa yeah ti menyonku bi na share na experience na ye didi nkoma no wo kire se covid na chi woni na yire tina e wo se na se ne nkura no omo de omo omo nya bi no so omo mie no so na na chi wo ti ma omo da bo like like obi akra nkomo nchen da bi omo nya covid omo na be kan sa so omo nya covid ya test omo ya positive ya de omo share so mo de ma ne bo ne ba fie omo na ase wo ho ase wo hwe nkura e no no ne yire nya you know ti ewie ye na ye bo akire ye hwe ye no omunya baby omenya na the covid ne de you very careful one man kwan kwa obe se obe ko bra to ho be ko bra ko fi ho na botre baby akire na wote ti entwe hu ye enti no we mo ye say football for se de enti no coach ya odabo so ya odabo ye coach yeah say ostase se me a se me go asko asantimampo a afia tima ma ba betinya de ketuo afena obete mate na eja oze ni adwen wo nsem tredwuma ne so ntini antimi anya ache wotini ye be that should be around 2008 2009 that need in say no Mampo Academy efena nya de ketuo ani ye tu kwan one not say me a ko sinsem who free ho aguo say omrante nyina obi a wo ni so no so ko university ntino no sem jama mko na minister me betimi ekipi omo yes Mampo the all stars enye Mampo the all stars ne team ke no friend kuma pem no ene na team ke se pa na o Mampo ne ene Mampo who say the issue no say Ashanti region ankasa no kotoko kata teams bebre so ena wadwen na say enye ma adwen sa na because kotoko free menshia so na meche ejira making face amaye no friend me de ho de there be so ye ni ya wo de say wo do ba ba ja say kotoko ke so so evian kan fa anka ba fa mesi kuma pem jira ne na so kuma pe na nyam de ketuwa o kuma pem ba na nye no eno
Nada no magunu mo samre. Ebegu. Ebi mu sika sa na ofo. So ye tutu ye wi ase ye ko benya yesika. O hihye ne ye meme wa mo sika. Bibi o mo pe bi o but we dey sign so adon dem at least manye kura. Me academy bi ebetim dia training emem. Cause afia dem mo sa asante man po se na mranche ho no. Eni ji football bo. Enya de ketwa. Yes. At least academy bi a ebetimi fa focus no ko ho rather ne ja we no income. Maybe. Obesa ye no account. Eno kwa number 1. Sure. Okay. Ntina no dream big. Nti adomonline.com no ya double invite Arsenal football agents Phil to Ghana. Oh ya double ya. Oh yeah, why are they? Or to so what call big stadium be all over the world, yeah. Oh why are they? Okay. Then we you so correct on so wa beji ho. Sa beji dey share. Memma nobody nada. I don't catch you be say nyame tintias for me na me twa aka. Sa. No. Wanya ne sa nipa be so. Oh yeah, why are they? Oh yeah, who to say no. That be oni madwuma no. Ti adabo too. Na ko so aye dey wo ye no say Frank Atus. Ono ye hwan ya? Actor. Sa. Yeah. Okay. Shares adorable photos with wife. Okay. Omanya mo 13 years. Because now we here no wanya say. Me patch finish am watch. 8 years. As I say. Trust way. Okay. Yeah, did this all. Say 8 years. Oh, na say. Kwabrani afina. Oko afibako. Power to the people for. It is someone my form campaign team. Yeah, kakra obedu ho 13 also obedu ho. You know, we are behind schedule in implementing flooding prevention measures upon Kroma sa to Ura share works and house and so Ura kojo upon Kroma there. It's only actually about to make Cassadin when in now. And now on so then some ababeto Idranti question some for Frubi or adomonline.com or Adoma. Now if you only at us so or yen shed. If you ever the work at into us or the daily guide na abmeshas here. I say 3 shot dead at Banye Krum. Oh. Number story no enwe no na ida say the wabo ntu no. Okay. Omsusu ono say sa nipa no ebe attack no. Na wutie dia no penso ya ye no ni anopa die ya. The obotu no yeso we fetish priest like we comfort na minim asam no mi hu etu na we fa no self defense. Dibisa. Oh, okay. Etu no so de adwane o. De bedwane. Enti eno na ma ehu ni shiro abehye adehye ni mu because ye nim ba bi ote. Eno obi ni madwen aba ni tirim wanhwe a ti asam na ai mi sama sum na ai mienu we kan we babambofo age asam no atomu a wo ye hwehwe en me ya sure so far as omunim no kwese ye benya no etu kasa ho nsem wo ye mem no o se me ani brafia o se na bia small arms commission eka etu awodo a hye nkrofo dem all in the name of me protect me ho enso be wie ni bufu kakra bia no ato na dim se enye tuo nso eye ti abofra kasa kwabrane atode ato ne mpaase onya bofo nso say to nation impasse momoti area bi ade san efri nonkronko no but the pay we say me ma won it why na won it short no court have no business in our work speaker team na chef FM champion so no say atemu adwuma no omunni dwumade bi edi wadwuma na chefo edim to mutwomo emfa efrim anti-LGBTQ bill Supreme Court decides applications on July 17. It's application Richard Delasky any Peniba could come Supreme Court said ye seem to your phone concern be a own team for LGBTQ Mrano Common Penny for the Sunshine. Okay. Yes, say July 17 Supreme Court at Timobeba. Say I was set Parliament de co and I was set my penny and rejected. Wait, I have so many. Nana elevates Herbert Crapper to Minister of State. Until Herbert Crapper so nya abantu onso okopa o okopa so ambo no ho ban na onko nanim wadwuma pa na ne wonam oye ni yesu nti na mi se ashopani ani so onko so Ochihiri calls for environmental stewardship say ye nyina mfe ho nsuo na ye mo ye monti potemo miamia hodo eho eba kwa ye brento ni nyina ye mo ni nyina ho ban na ene so moye so ye ho ban ti daily guide eno no. The new finder, extensive incentives proposed to deliver massive affordable houses. Enti odmonya fokojo opon kroma abanso afo hwenwuma ene adansie ehosem so enso de atodwa esem
ye nya se bedi nkomo amana kɔ akyire ni akyire ehye kɛse pa betimi de awura affordable house mu sana bi efie betimi awie mo because sɛ ne yeye ne de yes a costume ni despite na ne besa to tomade yes so mo na besa to tomade enye affordable baby medini da so kwa enye affordable baby eda na market mi ato bi eda na eda matumi ato skaze na de goto skabe amutimi to edini ede wo so but you reflect it but ne ba ko o maye me de wo me yese says ne yemfa rate no enko dollar bi fine ye calculate ni nyina in cities unse one no eboa ma ne price no aye stable etimini se enne me prepare mo akoto efie 500,000 cities me boa bo makoto fie 500,000 ba me mo nkoto fie $150,000 na metimani am fee se enne alice mentwi akra be 500,000 now braba so benye ska kwesi a shoot because dollar no cost yes yeah tell na de ba ko e hono so ye pa yes kojo pon koma ba ya wo ya mani aje ba mo san try na omo ma affordable na nya affordable and also especially unim government workers and private workers who say responsible on betua na ya short boys out because Charlie me say a dying who pressure if you want dying who pressure 2 years now so if you and na so pe 2-bedroom self container be 3,000 1,000 to 2,000 yeah ba could be 11,000 and then you say 2 years old never bosume depends on the area now wo kro no no boarding and yeah boarding because me te me lorry fe free na me te de medie asa enti wo hwe ni pasa ise ni bo ma bobra so be ja wasase so but nya ni opo no nya santi we de mpani form animu a momma no nya affordable to obi a wutumu say like bosomi oje 1,500 obetumi anya ba bi de ne ti ato Ghana de da ye ko na manmu ya din nyina no so wutumi solve ye dan issue man na ebedie na bi edi eti beto oh konkwa de betumi akwa aba sa na wo ye wadwuma wonim se bosomi ubenya kakra dia kadede bia ni ho company for bia ma ye samasa bia is if you the average salary of a degree holder in Ghana it ranges between 2,000 to 3,000 now the inflation of about 23% ejima man say amana beka almost best 1,000 8,000 Ghana cedis in this cut 3,000 ekutani pano e be 1,009 asa enti what it already done what team na ochia even 500 cedis a month e loan or the team sa loan no twa nwie na afe na mfie mi na so dia na de ko twa wie e loan no twa loan wie da enti ona ko jo pon ko me na adwuma de bi wo ho pa bi wo ho papa ya pe ko betimi afa so me na ye more affordable se ne mo ko land kese bi wo ba bi no masi kakran kakra na ye ade ba ko fie ha adwen ye se ye be wie kire no na ye sikafo ye na asa fa kire ni boayefo no mo fa kire akokoto ni bum na afi o ma sa asa ya sel betwa ye etwa menebo na ni chese dan nipa ba ko dan otwe do no de ye dey o mo pani ba ko bi ni ha pani ba ko 260 houses ade nipa ba ko kumasi yes we de nya ni breka sa ba ta do bebre ene no so nya enya nketo an so 4 bedroom 260 mo ban so ntim because on cry do am nya kwa mono ne eno ko ho no ma omo ti se foja omo so ma miansa no awie e foja na betimi awo edu ono ha no ma mi bi oba o mampon a en se dia wo boedie enya komo ana o celebrate se mampon a no oba wo otimi wudu so like ba mo mienu miensa musuma go o pese onya o de na busua ni si baabi susudua bi ye kama daachi no o mo so besi won mu yi so ati asin to mo ngododo mienu no no kro wonsa ngontam nka ho so bu ha wa hiti system so afena no ba 10 years adisua ne o pesika mo so akaka mo nsa mo fa engrem because sina manfo enwo high homo edan ha ano den efie ebi mu dia so efiura etuom suno ahe na otwia efiura nso ni abotere ba so bi gina ho Nigeria ni bi aba be gina ho you no say 700 no so be 1,002 ti wo se na adwene kura en no kuta 3 years nso onzo mi kan o 700 1 year no kura wunya anwie teacher so how titiri oh adwuma no so how titiri ni edamu o how nko wa there when him they can say be affordable house na yenhwese na ye health insurance yes and the most affordable so if I buy per se ye be an affordable house here that should be the range I will say
ye sha se market sir because already say nye ya hwensi akatwia no ye be pagem se be bia na wo ya na de ba beto that current affordable house na dia we enyai menaso nti ya wi ma me fa we entwem mpanifo de abeto je say afi nkonya dollars no pe ma hensia ekopọ pe ba hanwotwe no say $600 million to $800 million nye de service ye loan afi we nko loan baby it's here the car na bobo sia interesting ti ano ye the finder and the bind finder and the bind yeah wadaro ma fancy ha nkomo no de odi akira bebre wo ho awrade nko bia no bia so ne de bia wonya na de bia ne pressure ne adwendwen bia nka de enya de ye pa enya sure so obi betimi atras no odwene kai bona ben kra no wonte yeda se yedi si ha gudie mu nsam erikese erubu adi beba na wotwe mu nyina me sure so usua de health tips no mu nuane papa ye ma kidney no de anya ma kidney no me sure so utie wo so ahose pebeba ne yedi nkomo bi nso ehya ho interviews ahodo kwasi beba de asemedi kenede na ho purposeful and asemedi kebe to okay yo na fe said it ya no no kwaso na ne entina e wo Facebook /Adom TV extra yeda se